aho azojana amaraso yawe ariko kandi uyu mwana nawe niyicara kuri iyi myaka kugeza ashaje arabarenganya ibyimpa arabarenganya isise arabarenganya Mana yanje we uriya mwana ko yampaye ariya majambo ndamugira nti kandi nkayirengagiza ariko niko kuri kuzu none se uriya mwana ungana kuriya aramayicara muri uru rugo yicarira umwana umwe ese ko ncanganyikiro ndagira nti yewe wa mana we bugingo we warampekuye mama wanje we ko wicaye ku zuba none nariko nota akazuba naje mbe nitsa ahangaha ikantakiba uvuye hehe semari narivuye kureba wikorera hera haruguru mwari mufite akanama twari dufite akanama ngo hariho twakutuje gusura uko rino zuba none ntiri gucamo none ko rirame n'imbwa gahanga byasaze ariko nabyukanye imbeho kuri rino zuba niba narwaye ubuganga sinzi nanjye naho ngana nazindukiye none mukecuru we ya majambo nakubwiye kutayansubijeho ngo menye uko byifashe ariko wa mwana uje kuntoneka kandi urantonetse kuromora igikomere ese mukecuru ko wawe uvugira hejuru nari nkwibukije ibyo nakubwiye igitekerezo nakugejejeho kandi nawe ubirebye ese ndaguma kwicara muri runo rugo ninde uzonshaka akana kamwe kandi ndacyari mutoya ariko byicaza wanje warihuse data we warihuse se mukecuru uko naje gubuha unkora hoga uzusa nkanza nkubwira inama no wa mwana we reka nkubwira ariko reka gukurira mukecuru byicaza wanje we data we mama we nsubiza no ndi mu gutona nkabona uriya mwana ntazova mu rugo ntuzomujyana ngasubira ngatona kandi nkabona ntuzomusiga aho ngaho watekereje neza ese nzasiga umwana wanje uri umukecuru mugusigira se uzoshobora kumurera none ko ndi mu nzu nje nyine rimwe mwari abana banje ndagira nti none se ndicara muri ino nzu twembi kurumva bizokunda nta mugabo uzonshaka nta muhungu ufite ngo uzonshake kandi ndacyari mutoya nawe uzobitekerezeho iyi si ni gahekuzi wa mwana we iyi si yaraduhekuye twese none uko ntiwokwihangana ngo tugumane urere uwo mwana umwe ese mukecuru ndamusazira ku mwana umwe kandi ndacyari mutoya urumva sinubyihangana uzobyara baramubaho bazokubyarira none rega nzaba ndi umupfakazi baramubanje nzicara ari bubanzarira bazanga kugufasha kurera abana babo mukecuru ugiye kwirengagiza ugiye kubyirengagiza ninde wagufashije none nta wamfashije nari ntangiye gufashwa n'abana banje none ndore nsigaye gusha none akana kamwe nama nicara none uko murabonye mwese ngo munte ngurashyashya tugutaye n'ubundi aho ngiye nzaba ndi umwe mukecuru reka kuvuza induru usubize kandi ubitekerezeho nawe kuko nawe uri umubyeyi ubitekerezeho birebe neza ukuntu nyine twobigenza ndacyari mutoya sinobyihangana akana kamwe ntigira ngo nicare akana kamwe oya wa mwana we oya ese mukecuru wowe umera gute oya we
ubuhaye undoneka uhanibutse uriya mwana ndaje kwa mwene mama Mataka Yuru tubiganireho. nawe atakenda kubwira arakubwira ntarabona ko bitoshoboka ko ina Kinshasa noneho ko bicaye inyuma mwubatswa ari kwihangana ataje kwindera. muraho Mataka Yuru umwana wa mama muraho ina Kinshasa waramutse ye. noneho naha mwaje kwishara noneho narimo nota akazuba umwana nsanga ahangaha nararwaye niba nararwaye ubuganga sinzi dore ndimo kwama nambara agatofu urimo kubyukana agatofu ndimo kubyukana agatofu yarwaye wowe ntiwapfuye wewe uriho nanjye dore nuko dore ndacyakuramo isogesi se amaze nkananirwa kwishaganya urisheganya dore umugongo wabaye ibice bibiri ye noneho nanje narinje iwawe nari ntonye ngo nikurure ngeraho iwawe kuko ibaza umwana yari kwambwira mwana baba sicaza we umukecuru ga iyo ni nkayahamutse ntawe uri mu kumenya uko yabaye kuko urimo kwama wicara gusa arimo kwama yicara gusa karira nizo kwicara ngo kurarira imbere ya Inabeza umwana ungana gutya Inabeza nanirwa kurya ari we mwana muto Inabeza karambwira ngo agiye kunsiga Mataka Yuru wa mama je wapakaye nk'iruruhinja kihanganira uriya mwana umwana wanje yashitse amara kubyara uwa mbere mwana nawe byicaza akabaragiye none Nabeza nawe ngo agiye gushakwa kurumva nsigaye hehe mwana wa mama Mataka Yuru we oya yevuga amakuru kuko zivuga amakuru usariye inakinja inzana kuzuza kuvuga amakuru kayacya hehe oya nakubwiye muvuga uko byagenze kwicara umuntu ngawe tsafunga ukarira mu ibarabara kumwe n'umwana umukecuru ndagira ngo byamunaniye kuvuga byabihangana zureka ku makuru ese uzubwira ngo iyi siga nikibayeho yabaye ibomba abantu bose bari mu gupfusha none wowe uri mu kwicara gusa ukarira ese Mataka Yuru wa mama we nje watangiye kurira nshatswe uzurira kugeza kiri mutoya none kabanshaje urarira ngo hindure ngaho umwana Inabeza umukecuru iwe ga ntagiceceka naricaye nyine bino bibazo bimaze kuba ndicara nganiriza umukecuru ndamubwira ati se mukecuru ko napfakaye ku kana kamwe ndacyari mutoya nje umwana ntarageze imyaka 20 nama nicarira akana kamwe kandi sinzobyihanganira sino kwihanganira akana kamwe ndacyari mutoya ati none igitekerezo nari nkugejejeho ngiye gushakwa mbona umugabo kandi nzojana n'umwana sinzosiga umwana umukecuru ngo amaraso yiwe ntiyoroha ngo amuve iruhande ngo ninyicare ngo baramubanje buriya data bukwe wundi ngo bazumzarira ngo nawe yaricaye ngo yicarire umwana ntiza ahambwira none ngo ndagira utuganire akamarira gusa kandi nanje ibintu byabaye nta ruhare nabigizemo nanje nije wakomeye nta ruhare wabigizemo Mataka Yuru wa mama none ga nuko bimeze yanze ngo yanyicare noneho nguweho n'urubanza ntateguye naringiye kuzi wawe uru rubanza runguyeho ariko kandi na Kinshasa ibi bintu reka nkwigira haruguru ibi bintu biri mu gukoroganisha abantu cyane noneho wabitekereza mu ruhande rumwe ugasanga ari amafuti mu rundi ruhande ukabona bitoshoboka inakinja uyu mwana wa mugani ibyavuze kurumva bidafite ishingiro bifite ishingiro ariko ndasigara hehe uyu mwana ibyabaye nta ruhare yabigize oya Nabeza kwabyicaza Inabeza nta ruhare yabigize kandi wari ufite umukazana hano umukazana kirangirire muri uno muhana abantu bose baza bavuga ati muza murebera ku mukazana we na Kinshasa murebere ku mukazana we na Kinshasa
n'ukuntu twari duhuje noneho abantu shitani yari we kudushyiremo umuvurira kuriya hari ibintu bitabagaho ariko kandi unabitonye rimwe umuntu arimo kubitona ugasanga byari nk'amafuti none nk'uyu mwana y'inabeza upfakariye ku mwana umwe wa mugani yama yicara hano kugeza abaye nk'uko kwawe ashaje twebwe gatwararenganye ku ngoma yacu twararenganye none se inabeza yicara b'umugore w'umuhana ese kanisa ryo rizoba ririhe tugiye mu ruhande rw'ubukirisitu ikane ubukirisitu buzoba burihe none ntakaba umugore w'umuhana azafate muramo we umwe ese azoba mushatse ntazoba mushatse gahariho gakubyarira umuntu no kumushaka ese iryo uko kumubyarira ko kurumva ko gufite utukufu kwejejwe ese kuregira ngo azobyarirwa na muramu w'umwe kugeza kiyimbyaro uno mwana ese uwo muramu wanje we ntafite umugore uwo muramu wiwe ntafite umugore atakayiro wa mama we inakinja ibi bintu biragoye no kubyumva biragoye nundi wese wububwira kubera nyine ibyo twabaye mu biragoye ariko mu by'ukuri utekereje neza ugashyiramo igikirisitu ugashyiramo na timamu byari bikwiye yuko uyu mwana iki gitekerezo yagize n'ikizima none umwana w'imyaka 19 yama yicara apfakare kugeza ku myaka nk'iyo yawe inakinja none ndagira gutema atakayoro we mbwira ndasigarana nanjye biragoye noneho ikibazo cyo kuzotona yawo igitonza mpana inakinja nuko nanje ndi mu kuvuga kandi agira kumubwira ibintu agatangira akagongera inakinja ibi bintu no mwana yatonye ni ubishize mu gaciro nibyo mukecyo uzubanza gusubize uriya no umwuzukuru w'iwawe uyu mwana yari afite ntaho azoja n'amaraso yawe ariko kandi uyu mwana nawe niyicara kuri iyi myaka kugeza ashaje arabarenganya ibyimpa arabarenganya isise arabarenganya